Molebedi enwa ya nyahameng o re o qadile ho sebeletsa khamphane tsa poraefete tsa balebedi dilemong tse 15 tse fetileng. Empa ha ho letho leo a leng motlotlo ka lona mosebetsing wa hae ka ha lelapa la hae le angwe haholo ke bofuma. O qosa balaodi ba dikhamphane tsa balebedi ka ho bapala ka maikutlo a basebeletsi. O tla thola hore mosebetsi wa rona ke mosebetsi wa makgoba. O di security tse jwale ka makgoba. Kuri e kare bongata ba company tsa security e kare batho ba ke ditsotsi ba tlo etsa fela tšhelete ba etsetsa di-girlfriend tsa bona le bana ba bo bona. Bekeng e fetileng balebedi ba kgenneng ba ile ba itshohlometsa meahong ya khamphane ya bona ba tsaka meputso ya bona e salletseng morao. Ha ditaba di sa le mothating ona, ba bang ba balebedi provinseng ya Kapa Leboya ba entse kgoeletso ho mmuso wa province ho ba etsa basebeletsi ba ka nako tsohle. Provident Fund ya go giwa go le kgwedi ha e tlhagelele ko mo Provident Funding ha o checka receipt gore o even contributed for 2 years o na le bokae o tla le bo 600 rand o e ba go ga bo 430 every month. Lefapha la puso ya kopanelo bodulo le ditaba tsa botjhaba le hlalosa ha le file khamphane e amehang meputso yohle ya yona. Molaodi wa khamphane e hlolehileng ho lefa balebedi ha ka fumaneha ho ntsha maikutlo. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Kimberley.